Berkenaan Jothai dijuali yang mengenang Goreswer Boro Betangsin, ada betangan jenis jari orang dosen apa kali, dah apa kali itu selebok kalam mana, jenis apa kali itu jaga kan, makanya tar betangko. Bathu asram jothai afad long lep. Bathu asram jothai afad long lep. Jang foraigan boro bijang. Jang lakigan boro bijang. Jang foraigan boro bijang. Jang foraigan boro bijang. Jang lakigan boro bijang. Jang